ingaphezu ko 80% ngama result waka matric. Bese ke mzuwa kwethu okhunye sikuthanda kakhulu ema university wonke weSewula yeAfrika, abantwana bamaNdebele nabanye abathanda isiNdebele abakasimandebele banehlangano eyaziwa ngokuthiwa yiNdebele Student Association. Siyisekela kakhulu lehlangano ngoba ikhona ukuhlanganisa abase-university abamaNdebele nalabo abathanda isiNdebele abakhona ema-university. Engicabanga ukuthi umlilo lo wokwakha nokuvikela isiNdebele uzakhula uye phambili. Mzuwa kwethu ikhohlwe nokunene ama-item la ngazokhuluma kakhulu ngawo, ngizose ngikhulume ngidlule. Kubaluleke kangangani ukuthi isitjhaba samaNdebele sihlangane sibe yimbumba? Kubaluleke ngendlela emangazako ukuthi isitjhaba samaNdebele sihlonitshwe ngezinye iintjhaba ezikhona emhlabeni namkha eSewula yeAfrika ne-Afrika. Sekubonakale kusitjhaba esibambeneko ukuze sibe nesithunzi. Ngiyazi ukuthi ephilweni kuneentjhijilo ezikhona, mara kuya ngawe ukuthi uyazivumela na. Yazi lento ekuthiwa ngisathana or into or umuntu angazi kuhle ayiyi emntwini ongasondiko, ngoba vele wena sowufike lapha akufuna khona. Ingena ngesondweni iphadla isondo, omunye agcina angasaya esondweni ngenxa yengwenya lekuthiwa basho ngusathana. No, nawufunda